Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadhihi al-hafla al-mubarakah wa fi waqtil muwada'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa habib wa syafi wa masjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin. Angkat sedayana pandanganna punten. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, amin. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Sabkeun kana lalai bisi tunduh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil jazai wal qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, uzikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma anta rabbul arshil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. I'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah bi kulli syai'in alim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana jam'a rahmatin wa la taj'al jam'ana jam'a nikmatin. Allahumma ij'al tafaruqana tafaruqa rahmatin wa la taj'al tafaruqana tafaruqa nikmatin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil sarehat sedayana daramang sedayana siap solawatan, osok maca solawat, resep maca solawat, hayang di solawatan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah wa bi'izzatillah wa bi kalamillah wa bi ma'unatillah. Urang senantiasa kumpul ngariung bongkok ngarojok di alun-alun Majalaya, terkenal dengan kota Borondong, terkenal dengan sarung Al-Majali, bahkan terkenal dengan segala kegiatan-kegiatan agama, kegiatan yang luar biasa. Alhamdulillah Majelis Ta'lim Bersatu Puncak Gebyar Majalaya bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para kesepuhan selayana, para alimil ulama, para ju'ama, para asatidul asatidah, para ujajah, tokoh masyarakat, khusus para habaib yang telah hadir di kesempatan kali ini, khusus para guru urang sedayana, oge tokoh masyarakat, oge Bapak Lurah, Bapak Camat dan Ramil, bahkan Koramil jeung sedayana, dan ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, pemuda-pemudi siap solawatan, siap solawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Waktu abi cuma 15 menit kalau menyampaikan nanti pengarsa guru urang sedayana. Kita mah hanya solawat. Nausinah
Cung anu karekna teu bau, cung. Angkat tangannya, kita sama-sama bersolawat. Alhamdulillah. Ya Nabi salam. Pangersa urang sadayana urang sambut. Berdiri sadayana. Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib sehat selalu, berkah selalu, masa selalu, semoga bersama-sama kita bersalawat menyambut kedatangan beliau di Majlis Salim Bersatu majalah yang bersalawat. Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Angkat tangan Selena. Allahumma sholli. Nyalakan semuanya lampunya. HP-na. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadayana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Nyalakan HP-nya Sadayana. Ya kita diperdah afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi duduk Sadayana wa sallim ya habibi Ahmad ya. Angkat tangan Sadayana biar lebih berucap salam alaika. Sekali lagi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi ya habibi salam alaika salam alaika ya aunal qaribi jawab hamdun wa salamun ya aunal qaribi salam alaika hamdun wa salamun salam alaika dinukal islamu salam alaika Sadayana Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah guru urang sadayana. Pangarsa Bapak parantos aya di poinan urang sadayana. Ku kituna abdina ieu saah geuning sejata baruk kana kegiatan gemal shalawat di Majalaya
Mudah-mudahan isadayana sing tambih-tambih berkah kangge ka urang isadayana. Ibu-ibu masih kene siap kene? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih kene siap? Alhamdulillah. Tina wangkit ayeuna waktu sareng kesempatan panginten kumargi guru urang sana paras edi pain urang sadayana. Kalayan tanpa ngerasa hormat mangga urang sami-sami kupingkeun dangukeun hikmah tina pengajian ayeuna majlis taklim bersatu di Majalaya, di Nararaga Majalaya bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakitu nu kapihatur apunten nu kasuhun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.